zanimljivoj postavci Muzeja automobila u Beogradu nalazi se i luksuzno vozilo marke Charon iz 1908. godine. U postavci muzeja se nalaze naravno automobili sa početka 20. veka pa i kasnije koji pripadaju različitim stilovima i epohama i ona jeste u ovom delu sveta jedna od najatraktivnijih zbirki muzeja iz prve polovine, odnosno iz prve trećine 20. veka. Automobil marke Charon pripadao je čuvenom veleposjedniku i trgovcu iz Vojvodine Bogdanu Dunđerskom, koji ga je prvi uvezao, a potom i poklonio kralju Petru I, u kome se on često vozio. Ubrzo posle toga kraljevska porodica je nabavila za svoje potrebe čak 3 automobila marke Charon. Interesantno je da su u to vreme ova vozila bila neobično skupa i njime su se uglavnom, to je marka koja bi se danas mogla porediti sa recimo nekim Rolls Royceom ili Lamborghinijem ili tako nekim izuzetno skupim modelom i za uslove i kriterijume epohe početka 20. veka to vozilo predstavljalo je i statusni simbol prvog reda i njime su se uglavnom vozile kraljevske porodice ili predsjednici država ili vlada. Za relativno mladu srpsku državu posjedovanje ovog statusnog simbola bilo je takođe važno zbog davanja značaja, ozbiljnosti, autentičnosti, jednostavno načina da se pronađe sličnost po statusu sa ostalim vladarskim kućama u Evropi i sa ostalim državama i vladama, jer automobili kao i danas što su bili i onda jesu bili izraz jedne posebne tako državotvorne slike i dokaz jednog posebnog društvenog ambijenta i prosperiteta jedne države. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.